mong Giêsu khi vang nang khi jap alom nang raji thích priya sang hunilan ason praide jibon nang pene itum kachingo aprangsi time news lapen Carbon news channel lapen labangso viewers doan pemanta nilihin Sarlong the Tiger labangso movie pen kardong barjer iglo asi labangso alamarjan mate movie Sarlong the Tiger labangke non kevanji 10 October pensi kantong la dipudet kalilo Carbon long det kalilo inter Assam lapen northeastern states so amat kawar ya like ilitum Karbi like Arunachal lapen Meghalaya Nongpolong lapen adong la Nagaland artist menaga cerap do Nagamese actor to ben nasi Nagaland nong ka nane Dimapur banda Kohima Mokokchong nasona din baklang pon di dalam do adalah non first phase bang most probably Carbon long lapen Assam angkang do solom si mana tadi ke pani pen non Oktober tadi ke pani pen baklang po lapen di fulong bang ke dari ke pen dari ke trok an jadi mana optai si Longkoan lo te labangso 10 to 16 Oktober la di Fu Galaxy Cinema Hall labang tang te la longkoan si labangso film mate alamarjan paklang ponpok normal dan box office pula pudam sitame mana damang ke 50 ne location long pocket ne location ke chisik ding lo tang te sar abang labangso alamarjan mate labangso movie nikoan en lo kasuting oke abang ke cetan lo te mana temu ding lanson po pista li pachini po la ke 2019 pen lo 2019 bende 2019 pen 19 pen nili tumla lun lain dubbing lo chalo la so cetang klong Karbi lamar janong setane masih kujumi di tuti mungpi pen public hatobi la pen livin kathar po lang lila repar pen nilita ijirling no asapo kilun do chom do nang lila bangso aprang klang chot pen non akop puthot ki klang thu bangso film kopi nang li ning matha men si bangso film de carbon dapon lawan ning tandu bola si 2019 banili tum chenglo cheng penama covid nang le rok mate covid nang le rok lo mat ningkan hini bang ke ni tum shooting bang settle bang ke sel nang ko masih lo song si ni tum chenglo non an si ni tum la patang nok pen lo la pen isi bang ke nili menata government job do la si nili ke maximum mane 80% nili sot bang ke aju si kian anjo de la aju office में मांगते तो बाजी पॉपी है मानते ने के थ्यांग वाक सुन तंदो la son si aju night shot si kong la pen holiday ho made Saturday Sunday man la son holidays la son si ni dem kian la ida isilo la pen ko da artist to pay more than 150 ne da si par jana bang puki ong nai lo ka bila man la amne la da artist de ka pre la pen mo pen na li na ka ju kutha la people see dana ni campaign mana sanla phang bana ni buche kang thim labang so 1998 pen shooting single la pen 99 2000 lo mang release lo la sula director bang Hussein Kumar Dole Elijir Punon la ke EDC Sipsagar lang la si hula so pen buche kang thim ban lang lo api bang atu kimi tong ka thang lutiana album nak lang lo osami kan itu teknon da ko la pen nanti la sonda ka ang job 1 ang job 2 lai ma ang bonglong nili gap de ko sapu hadi anta nili ne methang le lamar jam long cheklang dun de sitame da ne la
la kilun ke kan long sita me la pen kapre long nili culture related long nili cherap dum pom ta penan tum na julo pe polo nang li akimi ar lamar jana ke loma son na julo masya thi ma ta tholo non ge tata dolo bo phi sita me non ge love story je ge chok chen ta pom la si so action movie athe aphang nili school pen nili la martial arts line penan charli yoga martial arts lai la pen martial arts ta di tum gina ne check room thank you room nane lang roy long se chonji ala so ke school ove nane charli joy so nane silong ban je podu bang po mane black belt nang tan de mane manipur pen bang po nang tan te kang po pen nili menata Bruce Lee kan ge nili fan lo apang la Enter the Dragon, Return of the Dragon, Face of Fury lai Game of Death la Lamar Jan ba Shaolin Temple 36 Chamber of Shaolin live film apang lang live dan si mana nili so action abang apang nili padu go lopot masih la cibi tekang lah la ni tepo ke kali buat kita la nili ke tekan bang so action movie abang si klempo la sonsan si aku Lamar Jan itu champion dulu itu sir nah so bangsa film long director apa lead actress amen mang director bang ke Bapuram script dan la director Bapuram dong aku ada mena karbi solo nang di texer idea dulu pen award lah ada ke long dulu ada youth festival buat short movie pin pen cepat long nang di ke long dulu abang dulu pen lead role bang ke Smita Rani Boraku di web press lang di bang ke ini origin kita ini tum kar beng kuliah lang di la Miss India Pons long ne lang di selection long mat Mumbai dam Mumbai long lang di as model catalog model son siklam pun ma ada kan South India movie long Gandhalayam ku tuning si release pen labang so pinon Mumbai long lang di Hindi ne project lembong lang di kan si ini la pen aro dolang supporting actor Probika Togbi lang di ke Dunsi Potalong la pen do tulang Hunmili Hansipi lang di ta supporting actress aro sila tante ako puthot ako la puson action movie ako puthot ke paklang pon thui phan beni do lang mah nang lining ne non eprang la son la non rata tum demand ke son pone ta non mada tenge ne ke demand do son si teknong tum la si la so teng tan pute konili menada ini hang especially action on bang ke kan action eliminada dance lai da charli do and action ke nili ke la ke hu behavior non anda nili practice pang lang la ke regular basis lo bang action la morning do den nili practice pang hai pangsing ki la pen sports anata nili oda da non da to bang la si non da so project tang lo pote aku puthot lan so se ke pameji pan itu body pun tu. Apa nanti la non owe kimi tum apan bang PC puji sar nang lihin. Owe kimi itu man ke si message la lo non specially used to man la bangso Sarlong the Tiger. It's a team tameu because it's an action against crimes, against the mafia, drugs mafia. Ada nolong taglong lele tum drugs mata raki kicu. Kenan lagi cihung do, nili medhan da department long siklam lo, nili school long kita may visit lah hai penan awareness bi, wabis non pangke through mana video audio, dak ke kan kilun lah pensi la so drugs awareness utas kita may litem paklang, na pen aku dah si bang dotulang tourism aku tak ka bang ta la dah sabo litem stress bipon la importance bipon si especially tourism la pen la raki koson si mana peni nang jumai itu kabi hanglong made banon ubi kimi kan koson si raki pen cingrai tekning la bang mena message kipikan tumbang la pen isi bangga itu non nili ke
frankly sih kita no nili 50 plus no mana tungge sar hoi ta hai lo pume me anda nili ada film lang lo de long pon nili ko ro sih klem ma tadi bolo ili tum physically fit nang pen action ke 300 chole ke thek nang gali especially arlo su tum ta martial arts ke thek nang self defense lasi sob ta self defense ke thek nang sob lage bat thek bule mane bhan ke sabdam tabret hala da gali hai just itum chi pure thek mantu innovendam ta hai ba mantu ne mane na thek ta hai so in this way me itum ka chi self thek la pen isi bang ke physically fit ko son se to thek ma exercise dolo te order to fitness to po kapre ke so pen pressure pen bang kapre ke so pen diabetes pen lai pen jing rai pen la si non really la so isi ta me really so stamina bang to lang la son ta si non obi kimi sita je non lom tum mane mama mala si exercise ave ba ulai tum bang mane at least mane la exercise pen pen physically fitness ke tu panjini te sar la non rada pan pisi puji labang so film labang so film bange nali tum labang so media yang ba channel dan sita me ambang pacita pono lapian labang so kecerap ke situ tunji pan anu tin abang pu bang pi sita me ilum karbidat bugali lo mana abang pu bang kai tum sita me kelang bin pan sinili chumbi lo athebi polo non regional film ile tu mana virang-rang ason situ non even karbi alamarjan dat mana asamis alamarjan sita me ba kapre boro no ba manipuri no ba kapre non kamis no mana regional film tu mana virang ason sini tek la segula so lanso se tim regional film ba ile tu mena jutang jupat alam iki pacetak oni te mana media is the most important role we need to play manela media panel ba through lamarjan pen movie panel la si hula so phan plate anu tinda ke lang dunji phan athenon ilitum hindi movie ba english movie buji je sitamitum anu tinda lang di youtube no pin sitami la si why not mena lamarjan di la so la pena kula dak pen isi karbi film industry sitame langsung se dak mane tum and is self-employed di employment generation la son sita mela dan to pamane ke director mane editor mane ke sport boy di kapre mane ke make up mane ke choreographer la son sita mela da so industry long na ring po for instance like mumbai long nili ke chinida matenge ada more than 20-25% of la mumbai populations they depend on Bollywood film industry for their survival. The Bollywood film industry long mane maximum say 20-25% population la Bollywood film industry long se kering tu la sila son ta si litum sita mela da especially tum karbi da litum film industry ba samis film industry long sita me la hai long si chingthur pondo pote da non unemployment problems tu ala ta asapong ke sia kerap people sinili mata tante sarla non labang so a movie la non galaxy long si paklang ponji bindi ladak de rat man pachini ji ma mane anam anam bang ke laga asparla ko sonsila galaxy long non paklang pom aret edi la shooting si ladak bang ador adam ke aret ke shooting minimum 200 asambang kita mantune si langrundun chona di ada kola tumsi lai bang ke tik bang dan non wrong long kela dilipen a film ke ponatu bakola so area long committee paklang tu bakola so area ban alang tumsi decision empo mane paroi sima ba pocket ma troket ma la area teng pen alang tumsi chi fix rate bola bang ke Terus thank you Carlong.